bo homoden emra wonom de eye ehyen de ema mode a omode etuo eka ho omode ekọ tuba pii na ka ho omode akopie mu ewo eye bea a na eye bi ekoso wa pie mantem a eno no ben epie mantem ekire eye asamanka se ahimfie na apovo omode mo ho ya hanti kopie mu dwumade ni hono ma omode mo seka suspect makoma nan de odi kan ne den ade Isaac Intem ana finso na najaw zenyo Bismarck Keke Adam wanya finhia no de no nkrom ene Boaben Richard wanya finhia no de no num na polifon saka wono mo moden etumi echen akudie pii na de firi wono ho a etuo ka ho bi ene wachi nso eye tububa pii na makoma de wotwe nan 84 na eye tububa mo moden saka ye efiri mante wo ho a kotokuro enkrante catalas eka hom na ne wachi nso eye 2 knives eye sekama epi eka mante wo ho na polifon kirem se emra mamade chi nipa ono ko gina momla no ene nipa bi ewa piema ntem kirem se yempene wambo maden etum tutu abo de bo aposifo ne tirim nipa makoma miensa mo ya aposifo ne tirim nyina tumi papa ya na ye arhosemi ye pam ene wachi nso aposifo kam titim no maden sese ne nyina da ahwe ne nyina papa ne nyina na nka ne kirem na mebuni omajo so maden ekokosi asamanka se na afi nso akross kwantempo so mo makwan mo biada entimi emfa emu enkwankwahye eye adehye emusie ne wasamanka se mo mpeneta eni ntina kan basabasa we no etimesi e wendrada ewo eye epiemantem asaman kese na nka ne kirem se eni pepe asabasabasa ni mu no na makoma nsia do di kan ne den ade David Odame wanya finhia no aduonu nwotwe Musa eye Jachikweli wanya finhia no aduonu enkron Patrick Ofosu ana finso Oben Emmanuel wanya finhia no edunwotwe Asamwase wanya finhia no edunwotwe nipa ba kwa ne dia beto dwanso omu kire pre wa press be bi odasese no emu edinye pam na prosifo say yanka ntaga na de hye so mugusu abopan achepama besabasa ahodo ekoso asamanka se no bibi la tomato no mika se nipa no be pre ne de omu nyina da akwa mu awo asamanka se abanya sabia wonom egusu wonom eja ne nkotie besabasa ekoso no dede ahodo bi eto dwa no yefa mu nkire mu na yemfa ensomo Police phone never Ibaria. Police phone and the Ibaria if you know. See a police phone and the Ibaria no. I'm okay if you're from no mobile. There be just some okay if you're saying if for no yeah there. They face you. Anyway. How many years? Across your life. 106.9. Across your life. Across your life. Video. DLFM 106.9. Enti wote dede ya hodo a etwagu ya ndrada e wasamanka se na wei eye mebuna mo wasamanka se kirem so mo mpene da ema omo mfa mu makoma kunsia enkwankwahye adehye amusieye ene kofa mentemo ase ba ya emebuni kokosi asamanka se na afi nso akraso kwantempo na posifo na omkosi ani amekese nipa makoma kunsia eprepra mo dede da ya sabia posifo miensa so tiri ho papa ya akakwa ya rohosem ebwapie mantemnim yento akasebo no eso Yanto akasebo no so na nipa baako atwa nananom ewo nsiedo ewo abra yekodo edane ye ewo white vote no wadaboya ewo ye savannah mantanim eye Adjoa Agyei eno ya hini mebosom ne de toso aduonu nso ewo mfimpi mienu ne aduonu num nimu na nipa eyekodo no edane ya watwa nananom ewo nsiedo eye Razak Simon na muchema ya de eye adwuma ono ana eye akodo no bo modin adane ya sesede ya de aye hu na kira kwan na abram ne nsɛmtwerɛfoɔ atwetwe nkɔmɔ na North Gonja District Director Edeman Admo eye Abdul Rashid Yamusa ede tudwa na ochemu sɛ ya de Razak yi ede akuafoɔ mu Fridaboya ekɔ ye tamale nsuo na no na abra all sign na chi be ya homachembe ya 4:12 am na chesekodo no edane ya chesensuo no etimi efa no na
na sesi na Razak ne nko ana na etikodo no mo san achi asan so aba eye kodo ne da ne ya sesi de nsuo na fa na wato nananom ewo nsie de no mo twem a eye ade o mo di team ekohonom se ne be yo metimi akohwehwe na amu no etimi ayi afri eye nsuo nim yanto aka se wor se nyina mo ewo Ghana mampeni abede akiri akache ne den ede Professor Jane Nana Opoku Agyemai ede nsem atodwa ekirim sem aban ayekrado so obeboa pa mekuraye nsensem ene mpuntu awdo befa kuraye ho no etimi akonkan ma my Ghana nuane ahodo a yekra difiri amanone ba omamu no eto etimi twa no so beboa ma my Ghana sikasem etimi akone namso ma mabunu pina so enya adwuma etimi aye o my Ghana beboa pa wo man yetimi akoyenim ode sam tudwa ema ode ne kasa ode ba awiye ewo ye legacy edema Dr. Eye Norman Eye Bolak dwumadi ahodo atodwa ewo ye tifiri mantem na Ghana mampeni be de chechire mi sem mike said de eyade o ma yetim sisi no edu ba bi a enwanwa pa so man Ghana yakopan yadom wadom ya sase bede a sabe ade akura fi unseto forma efifi na so na pribra na so ma yetim yakra nuane pi efra ne bo mayimu edu bempenso a eha adwen yipa ne senti Ghana mampeni John Dramani Mahama de chepagwa kon be boapa ma ma Ghana kura ye no etimi etumpon otimedu ba bi a o ma yetim no mebu no pi na nya adwuma nanso se koba se kura ye tumpon be boa menkurase nso mebu no etimi enya adwuma ma Ghana sikasem etimi fantoma pa etimi ediafra o mampeni ebede che ekirem se afibia na nya hwekura mpo no Ghana babo de etimi se sika botene eye $2 billion ekofa nuane edibo ma mba bedia eba ne sa eha adwen pa o ma Ghana sikasem ne senti obeboa enyamu abekwa so atosode nuane bia yetuma made kra na ebedua wo ma Ghana ma bom kura ye nso etumi akonkane o ma Ghana ode nsem sei etudwa odwumedie no ase remains central to Ghana's identity and economy. As a country, we need to ensure a high level of quality for everyone, especially for our farmers. Ghana believes that she should be able to grow nearly all the food she consumes. Life in the tropics implies a boom for agriculture. Our value chains hold tremendous potential, requiring deeper integration, modernization, partnerships, and collaborations. Ghana's strategic reforms in agriculture hinge on greater resilience, innovation, equity, governance across production systems, nutrition, and trade. The Feed Ghana program is His Excellency President John Mahama's flagship initiative to accelerate transformation in a coordinated, market-driven manner. Complementing Feed Ghana is our Grow 24 program, which is part of Ghana's broader 24-hour economy strategy. Grow 24 is intended to modernize agriculture, DLFM, mechanize value 106.9. chains, increase productivity, and link agri-businesses to export and domestic markets. We aim for food self-sufficiency, rural job creation, climate resilience, and stronger agro-manufacturing. Your Excellencies, no transformation is complete without equity. Women make up over half of Ghana's agricultural workforce, yet too many lack access to credit, to land, to technology, even to training. And this is why our forthcoming Women's Development Bank and inclusive policies are targeting these inequities. Eni awoti ye eyo mampeni abedi akire Professor Nana Jane Opoku Agyemai. Yentua Kasiabone Sona Frankatunia ye hopeful at the man pipi amanyoko no Dr. Mahmoud Bawumia Eden Sama Tuja Chemusa Yade Wanya Kukudro Pa Efamwa delegate no water Tano North constituency no enya demano Efam Fimpi Mienu near Dionu say presidential primaries no ebebaso na bra Dr. Bawumia ekonsra share ewa hafomanten nimu efa ne campaign na oye no ano chema Yade a wo hwe nim say ebata no North wanom na obenya 90% vote ewa hono mesan say Mfimpi Mienu near Dionu miensa na Yade onya 84% into hwe nim say mfimpi mienu ne aduoni nsiane de obetimi anya beye 90% ewo honom sanso no di tuja na oche musa ya de a delegate na bom homodin ye papa esanse mo amodi abetan na chi no eche se ya de wonya kukudro ede amawom
na we eye ne first day eye regional tour okwa no no e Tano South ene asutifi eye North constituency nim anode asida PSA edema members wonim na asa nyonkofo am woni na no yade omadi no kra ede ama no into ode asida PSA ede ema wo modin sem say ede tuja ene de mani agipa me ba Tano North mabafie efie ene fie me pese me damo nyina se 2023 mojina mechipa 84%. Nyamishira monyina medamo ase. Pese me kaitra mo se de mojina mochino 2026 January 31st. Monkono sana mompeja na yankodu 90%. Monyina munim se minimo na ye ko presidency no. Mikodu ha musuma konia ewo ho. Enti yenyina na ebedi presidency no. Kukudu ene ya uti ye eye Dr. Mahmoud Bawomi ono na ye Franketuni hopeful edema MPP amanyoko no yanto adia oman adwuma kase ne so na yambonwura mu ewo humasia mum na mekasa so ye no ena hwe oman ga na humasia so eden kata bonten abekasa echiri wisem efri ene eko aban aye kratom titiru na so ye hwe oman ga na humasia so bebeboa pa ma oman ga na ye nkasa esi ye ne nkasa ye kasa no etiatim da dwudwuma ewo oman ga nam na boa mmofra no etimi enye sohu de afiri mu kiremu am efiri na eko eya mmofra wo mo kɔ kg wo mo nyina da efiri akɔpem se eya primary 3 lower primary no obi abo no homoden se Ghana ye ne ankasa ye kasa no e de be kyerɛ wo no made aboa mmofra no ye kasa no etimi aka wonum etirim na empenefo kirem se edum pempen so be ha adwenyi pa se Ghana ni na onti ne kurom kasa wo ya hantani wontehwe infante ne onti infante ceremony asabe wonte atifide mantem kasa bia eba ne se ha adwenyi pa entoche we beboa mmofra no etimi nyesuahunu e de afa ye ne ankasa ekasa mu na de enti adon se batu dwane kirem se osofo no e no hwe omanga na ye humasua so onimnyamfo hede na drisu kirem se opese obo na omanga na humasua no ye ba omade nyanjete pi na edi free ye ne ankasa ekasa mu ne bo mmofra no etimi ete akyerefo no adekira hodo a wonom ekire wonom ase na opanipa ne den ete oyo nimnyamfo Clement Apak ono na yo osofo be de kire hwe omanga na humasua so ekirem se osrada se omanga na yetim sese de achachefo no mwa na wenu eyade a efri kg1 ekopim class 3 mo maka efri primary 4 ade kone de monka ho monhwe na mo de monka brofo nko a mo monka twi kura lo chen we bebo pa omanga na yenkasa hodo ayira no yetimi abo ho ban na bo na yenkasa kurom kasa nso yetimi de dwuma e wo omanga na de said to dwamra na wonom epa foundational learning action eye track adwumade ho ntoma wo na dwadai no den sem we de to joni sem sei e de to adwumade no ase. The Honorable Minister for Education, Adjoa Agyei Sikapa, has asked me to clarify that the policy directive he announced on Friday regarding the compulsory use of mother tongue as a medium of instruction in our public basic schools is confined, emphasis, confined to KG up to primary 3. In other words, KG and lower primary. Having clarified what seems to have given a few persons sleepless nights. Ani a woti ye eyo swafo abede kire no eno hwe omanga na humasua so ne den odonimnyamfo Clement Apak. Yantua kasia bone so na chairperson ede Ghana National Polio Plus eye committee no eye Gertrude Adjoa Agyei ede abeto Ghana fo ni na anim say ade omobo Muhammad aso betimi atu eye polo ase e wa abro omobo modian Rotary eye International District 9104 abomodian ye adwuma se na ebeyon betimi atu polio na sekra no ne semtwafo atwetwe nkomo e wo dwumade no course won kran hanom e fa ye World Polio Day ne ho ai no course eye fiada ahini me bosom ne de to so aduonu nan anodi tudwa na ochem sesese no mabomodin atu asebe 99% na omu hwe anim so mbebomodin a hye vaccination campaign ni mu den se na ebe ya abofra bi owo Ghana bia no ombetimi abo ne ho ban na ochem omu hwe anim se bedu aye mfimpim yenu ni aduonu so ne de na chese polio no matimi atu ni na sekrakrakrakra na okasa o hwe ya Afghanistan sanso ana Pakistan a eno pe na cases omanya ebe 39 na cheso mu hwe anim se nkosi eye mfimpim yenu ni aduonu so de na polio no omabomodin atu ni na ase ewo man modin sem say editudwa
we have come together to ensure that we continue to fight to eradicate polio. Polio right now is 99% eradicated. We are left to 0.1%, and we need to push our efforts to really strengthen our efforts, which is meaning that we need to come together, support what we call routine immunization. A polio vaccine is given as part of routine immunization. Come together, support efforts to ensure that all children in Ghana receive their polio vaccination. Ghana is wild polio free. We have declared wild polio virus free, okay? And also we've had pockets once in a while of the circulating vaccine-derived polio virus, but we are declared. Currently, we have only 2 countries in the world which have polio virus, which we call the endemic countries, Afghanistan and Pakistan. As we stand here today, we have a total of 39 cases, and we hope that by next year, by 2027, we will have eradicated polio. So the reason why we are here is to create awareness, to inform and educate the public that, yes, even though we don't have polio in Ghana, or Ghana is a wild polio virus-free certified country, we are what? We need to work together to make sure that that last 0.1%. Enia uti ye Gertrude Adjoa Agyei chairperson at the Ghana National Polio Plus Committee. Yantua kase bono so de fe ni fenchire mwem. Ewo Asante Mountain na samode efri. Asante Mountain eba. Na make say openipo no eye mensini krache e de ma de hia. Wonom egwo antwoma nwabiaja mensinim ewo Asante Mountain bono homoden etimi aboa. Ene enije keep fit club akabum etimi ayenshepa ema make say no empenifo moden aye adwuma wale sabia hodo akoboa ema pomuden etimi akoso ho de ama de hye na in fact emo de ye pam na ne nyina ne say onimnyamfo boama wisdom o say etimi organize eye free screen health screen e de ama de hye a wonom ewantwema nwabiaja mensinim ewa sentiment titru efa nufom kokura yade a edi nipa enya wo mem na afin so prostate a beboa pa na nyina da eso etimi atem adwumade eto dwa no nya ne nko a omosan so ye adwumade bi te se bia malaria mo hwehwe mu hepatitis B typhoid and afin so bia mekesei waye kase abuso magese wa untumi nya ho hwe wo made anya free consultation agese we omantua ka prekwa adwumade we no eto dwa wa sentiment in fact ne mo de pass sebe anoma enam na no eno numinyamfo ne den ete eye boama wisdom o say ekase adwumade ase do kire mi sem dwumade we enye enne de na sendrada ne de etwa to am bedi dwumade na afin so nya de dikani afi bia de o moya ne sane senti wa sabe wo nufom kukuram obamode nya boa ma won so sa ya de na hodo etete wo no eso etimi ate o kirem se dum pempen so nipa pi na ne huna mane sikasem ti na asetrema ya dempa na nkonta atubentum endene kakra betuma de aboa de hia wonom ewo eye antwemango biaja mansini mu no eno no ne senti osrata obi biara mpotem ho no mo no dwumade we endo na todwa enenso atuatua so ntimo wani akwa wapom de titiri ne ma na nufom kukuram eha mo no afin so yade bia tete no kwa obetua wapom den etimi akonkanen no fa kwanya we sunso ma de hie pi na mekese no wonom health insurance card no ewu no bomoden fa kwanya we so eyeri nyina de ma wonom akapre wonom entua bi o kirem a apomuden yade ehia pa bomoden kwa hwena pomuden nemo a na obi apomuden etimi konkan dwumade todwa no anya hwekura no nipa babro aha mako ahanum mekire nipa babro beye aha NF aduonum 150 ne bomoden akwaje apomuden a ne makonkan e de ma wodum semsei eto yensem twere ni Samuel Folibo aten anim. Iti true ne se ye behwe na yade bi ye no fuom kokram. Ye mema ye jonso a ye ntimo nyonso. Ye minimu ye ni yasun se yade bi e ba na hunu ntema utimusi ano. Ye no na ye nyina ye fato ye wonso se ye bedi se adwumadi na ye de aboa atwoma adehye na bibibia e be manipa kwa no ho atechema no atonsa afra doctor fo amoma ba beboa na atima kwaso de ama atwoma man. Ami se anya die din kan last year by this year they started major one ewo yani kifet clubs ni nyina e ka bom ami say anije for ha donua for ha rock for ha omo mantima ma no megidi se bibi na asi omo kwan yesan wo eye ya nkasa ya maame no ye papa mo so a omo nka kifet no omo so eba no omo so abehwe se na be ya bibi na eba ombetimi asi ano entem eno achi no ye ne ya enso ha egidi se na ekosi adanti dodo na
de woni betiri mu akosom Nyankopɔn me ba sa me besom na som no yesa mu ma me ho kwan na matima som nti madesre de yesa mu ma me kwan na me nso ma twemaman na atwema yemfa yentuma pa wifra eni a woti yi eye mensini krache de ma de hia wonom ewo antwema ngwabiaja mensini mu ewa sentiment ne den de onimnyamfo wisdom osei buama na mane boy yensem treni Samuel Folibu aten na difiri sentiment mu ebesom yen Yentwa Kasiyebone Sune School for Mufre Presbyterian University of Ghana and the Danu Fiada ya hini mebosom ne de to so aduonu na won fimpim yenu ni aduonu nu mu ekoka ye akuapem hene osi ade ye kwasi akufo to so miensa ene ne manfo ho ama ye akuapem odura fashion no mu nyina dibo ma chese na ye nije pa na fi ye odura fashion na ye sronku ye pa e de ma akuapeman esan se omanya 199 years efiti ye 1826 omo sha ase so mu di ye odura fashion no interview we de na ye sronko pa e de ma akuapeman na botai ti amofra ne bo omodia etimi koka ho emo kodi ye odura fashion ne se Omo peso munsu amamre eni amane sanso na wujade ye akuapem traditional council for ewo na omo ne nsemtwe for etwetwe nkomo na ye president edema SLC edema ye Presbyterian University eye bless kwabra Gbadago edi tuja na oche mu se osle mabunu omo wo man so omo momode na omo fa omo ho hya fashe mu hyehye mu se ne be yo betimi aboa na omo akra wujade a omo nso no omo wo ewo man yimu no chie ma eyade a no so ebetimi aboa omo sansa o hwa ahoɔden a oman nikita no ejina mabunu ne so omo bomode na omo de omo ho hya fashe mu dwumadi akoso ni na no betimi aboa mo man Ghana ya mamre ne ya mane etimi akoso ye papa Esan sa fashe eden kabomba sanso na mpumtuo eno nam so ma eye nnwuma timi kwaso esan se afashe no ma eye nipa bebre na akwanya mo beton mu nnuane eye nsu ahodo ne adododie na mutimi ebeton ye no so boa ye mo munya sika edigu eye omuboto mu na eye afiwe akuapem odura fashe no tima na eda so eye preserving our heritage securing our future na bless editudwa echemu se eye ade aga na fashe de etimi boa ye papa esan se mfaso bebre na na woso e de man chiba na fa akwanya ne so enso editu eye mabunu ne fo se kobasa hinnie eye ho nsensem bi ekoso amomomode na monchi mu ho firi honom na monhwe se mu begya e de ama ahemfo na kasa no matimi atena so no maka o masem se ne abeya asumdue ebetimi akoso e wo man yimu ye free Presby University Ghana Ekapim campus actually ye were 5 campuses that is Tema Ekapim Abetifi Asante Achim Agogo and Kumasi. DLFM 106.9. Say ye be journey ahemfono na ya hwe say na o celebrate Odra festival na so ya sua de because ye hwe no ye mu say omo team for this celebration no preserving our heritage, securing our future. So ye be sua say na ye betimi a preserve de ye nananom aye atwom say na ye betimi ahwe so na ensei na yesu yetimi dia a secure the future ahead of us and yesu ye baye no ye be fa kwan we so na eni ye yonkunu mu a omuso ye youth no akasa say ye nyina ya getting involved into the celebration of festival because oba festival di impumtu eba ekrobia festival no eba so because dry is celebrity amount for free other places are omba be eton ade obinu ba be market ya ye wo krom ha so no bebre na be business a omeso menya omo kakra ayede ato omo butum e fa kwa we so kasa akire ye yonkunu say nyina ye get involved na stay away from the disputes around because ye mpenifo no na omanya omo issue a yenim say omo one day omo solve omo issue pe yen youth no say ye di ye hu bewura ni a mpenifo no yem say na yeso a that is omo solve omo issue a yeso ye ni omo betimi aye adwuma Eni ya uti ye eye bless kwabla eye gbedago no eye president edema SLC Emma Presbyterian University of Ghana na manibo ye nsem troni kontinhini kofi obo ana de besumien yanto akasebo no so ye nyira mu biewe ewa sentiment na mekese no district chief executive edema de hia wono wo afigya kwabere north mense no ewa sentiment yo nyamfo Emmanuel Jackson Akuma about homebody ne mensere no etimi shepa egwe kombe boapa ema eka hodo a emu atintim ne fi adokurumum
efri akom ekopem ahinkro ene wa sentiment bo mo homoden pa timi atene nyina mu kama boa emensuo to a etimi atene e de fa ekanim na mu kire mu a na sia sentiment mmemmia hodo pi na efin pa dokro no mo pam wo me funa gogugu ekanim me kire gatanim na emu achoki ene nsuo to a na ejiri efa nipa ene wa chinso nipa tuma sisi stores ahodo asisi ye kaso a edu pempen so na nsuo tete ade hye pa ne senti ontime ntrase ma oye mensene krache ne hwe emensuo nyini fa nipa nti de hyepa gwa kombe boa pa wa wonim na wo de store ebesi eye ekaso a no beboa mensuo agira fa ade hye mo sentiment no bedi nwonyo no pam o kirema osrada obi ani mraso ne mboa na sentiment nyina nkemo no mo na efia do ade kre wono mo ne eka do mo asisi ne muntene ne mboa na efia hoto ne nsuo eto a yiri fa nipa no eso intimente e wasante mantem na dwumade a yakwa aprabo na yabewie office no eye nsuo a afa yakwan tempon no mu nyina efre akom ekosi ahinkro na ne nyina enkofa mbra nyina efre wono a omo ankasa de omo pe na agena omo ankasa tumi so na babia ewo sank nsuo to a nsuo efa DLFM 106.9 nsuo fa mu nyina no omo ankasa de omo tumi akọ fele honum ede na tie akosi saa nsuo akwan ne nyina nti yene yankasa as assembly yetu anamo ya yede mfidie akọ tibie ayimu a yeguso a yeyi na edwumade enum no se na yekra yenim se saa Ghana Water Company Limited omo pipe kase kwampa de nsuo ekọ babetisa nkro no ofen so nyina no honum nenam ana afidie ne ba kon ekote twa pipe no nti se nsuo ya ende ehwa kwa atwe ewo ofen so ne potem ne nkro no mu egina sa nipa ya wo mo ankasa de omutumi ekọ sanate eriko sisi sa nsuo na kwan ne nyina ka gutters ne bridges ne nyina se na mo ankasa mu hunu ewo mu mfonu ne so yi na afen so no mo ankasa yede mo ko site mo ko hunu yi enipa ba ko mienu mensa bia mo kwan yi di enti ana ko se bro kan selfish interest ana greediness o ma sisa kwan na ene nsuo ya ne nyina so ehwa kwakwaya asem a yemanfo anya nsupa enom nipa ba ko greediness enti ama de hyamo akom ene ahinkuro ehuna mane ye pam na nkwakram no nimunyamfo Emmanuel Jackson Aguma ekire mu say warning 1 warning 2 warning 3 efri neko ma modern stores SEC eka so a mo man nsuo to anagiri fa wono mo no kokobo we ni ene de twato okra se munnim na mo ampagya mfro no mo de antetre kwan mamwa makwana badie antimi ankonkan efisa sentiment en akwan no ebi kọ atifide mantem ebi su kura kọ Burkina Faso ene nije ne memya pi na enti osre se mo anyi na so no abeto mo hono mo a dantoa masema Nemu me kan semwe de atwato na me de kokobo ama obi biara owo kwan no ho se aban asase aye 50 feet from the main highway enche ye ba bubu obi a o container na ne se wo structure wo bia ye be clear ni nyina afi hono filling station so a o ma ye castle na abepim kwan no mu nyina no o so mutimi yi na gatas da ho se nsuo no e ba na timanya ba bi afa se ba ya o kina nko nsuo bi ntimi enko bloko ye kwantempon free se ye kwan yi ana ekopie tamale ekotachima ekosrem etwam ko Burkina Faso ni Malina even up to Libya tino mentra hanya hwa ha ama nipa bi anwino mkwan yi die ho na omuntumi ema atorenchem kase emetro nemamfo dachi eni a woti ye ono na ya mense krache de mande hia wonom ewo afigya kwabre not mense ne mo ewa sentimentum ni den edo ni mnyamfo Emmanuel Jackson Aguma na mane boy yensem twene Samuel Foli Boaten ene difri asentimentum ebesom yen we yenyina we so ne yakenka madwen kire ne bi emfa ensomo na Starboy e de aba no so hwe live e di free Afumem airport medase sanso na Samuel Kwadwo Owusu o say good evening, please help me relay my greetings to honorable Captain Asempa Junior Papa de aba no say good evening dear news small fire sweet Elizabeth de aba no say my most handsome uncle Sam what is going on this in this country Asempa Sweet Betty ni odi Fliza Lebanon zone 4 no de paye dole ya je waje de aba no say good evening Sammy B ni Adjoa Agyei Sikapa news ni mo de hopa hwe live e de free Christian village Achemwater medase na wasan de aba no wasim say asaman kase pa manti wo hono mu we de na ekoso sa no osuro pa wase na ante ete eye Methodist Park hono manti de moye no osuro ni yem hyehye ne pa ante mu hwe ni na wafake de aba wase o tie live edi free eye Kwame Nkrumah second new pen station hono ma
Sansana Retta Obain was say good evening, Bra Sammy B. And Adjoa Agyei Sikapa, DA News, small fire. Comfort my tea, the Abano say good evening, Wafa Sammy B. Any Adjoa Agyei Sikapa, DLFM News. In fact, always giving us the best news. Ocean Life, Eddie Free, a year spentest, Mr. Medasi. Na a crocker junior Tielo, the Abano was say, oh, in fact, Ocean Life for pa, Eddie Free, a crocker, and go upon which your partner, you might Kasia. Yeah, but Mr. Medasi, Pam Wafa say, na wait for him, F4 Kwame di Biaba. And also, this will tear your park as a more the person of Manam, Medasi. Santana Coffee Parliament, Eddie Abano, the news is live on clear inside a year. Agwanabu Yukuma Apa, Mr. Medasi, Piaga Diaba, was so tear live, Eddie Free at Massa for Medasi Pam. Dreadry, baby Yadrunu, any, your cross carpet. Ako, Agropamaso now, or him say, it do send the NSA ya. DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports on DLFM 106.9. Make us some fast Bismarck at Nasi. Number be kwa ne nchen ne nsema de etwa guo awakopama so no ye de ho nkomo na meka chense kotokode se de tie no ombo akwaje ahwe mo ku ena me wafase one me anya adwen a one me preso sa se de akwaje ta obi manso konsia new konsia recovery in Ghana aya krabia metema asante kotoko otumufu asante hene o se tutu otoso me ni kirem sei na dwuma ku egu nanim ase e wo man yimu ye kotoko na wakan ye no sa na ye no kre kotoko asa yo madie ni bio na menim se Bismarck sire wagene wo fadi ana DL Power Sports on DLFM 106.9. Breno enya ya bintu me kwa Bismarck china mana kwa bana kasebo no sports na womu no onfa ensim yan Bismarck ofa empom di sen you adom ofa sounds on here o me mete apo me ho de mo wo na me hu sa asa ne man hyeda nkoyi ma ho the idea say ne man hyeda nkoyi nsa o esi awo fa wagime adi oh yes wagime adi pa on maji wadi kakra anya ni nyina enya kakra sem o enya ni nyina me ka say kotoko mo ko no anya hwe kura goals be ye miensa de mo beje and mo je sen 5-1 lose ne nam nim say be ba 5 in the no odin en say wo fa say ogini di 5-1 atmosphere no and esi ano 6-1 new konsia e wo Ghana ha aye Kumase metema krobia asante home and away yeah dey enya one match no masa has she ni saying has then it was 2-1 ye she go back wa ha and ye she wa mu wini wa ha we defeated them in Accra momo dia no senka momo dia dey both matches no man win bi yeah koi obi a right here because ye krom kwa ye lose be mo na mo de opening one go advantage e ko tie me the entire yakasa has ebo mo modern se kotokone se has ye win ye ye 3 point wa ha ene ekwo na mo share ye goals in the door so se ne yenti ye di film na mo de yi o mbe share mo fie mo ko yense masa kwaji num 5-1 e ka ho a 6-1 adan ko new konsia in town ade amaye magu ye ni masio konsia de say I wuchirem say home and away nya one oh na sakra ye konsia mo ka bo ma na mo kura mo de na ye ni muguase ye be share mo kura wa kra ha akra ye be share mo Ghana asan akwhye mo apapa left and right adan ye ban so a ye top striker cry and sam fanama ye abetamo a ye hunu na wan kwa ni muguase ne doso me na me kire ne so onko me kwa ni muguase ye ba no esene kurei enti onko be onum ya de mo beti ho hwan has de mutim yayi ye bo we create the next week ya no the following phone hwan krum ko event zen we dad fo aye mu apa ana me see ya de mo beti ene mo match da ben next 2 weeks oh ye be shemo week 9 ye ne mo ye be shemo sa mo se she goals ye tu ye wa ha abetamo a ene ye fe ni sen Kwame Poku onso no wepre onu wepra abetamo aso maton nzi aman bio ba mu nze mu player mu suro pa Peter Mido akwa okay sa kwala no na onka ho na mo kwaje se so ano
Some game in there. Ebreninti, Mamina on a quantisa, you decotoko na Champion Sports and a yen cry. Volunteer, I will share me more Quaba BMN Famra deal 106.9. Memory we do say Yadia good moon Sampa Papa, but so meeting ya the best mark I do say in Shaka Seda PSN command Mr. Kwame Afum, Bole, or this year preoccupied, therefore, bomb poncy. Ne this year and no yen channel yen danas na fe crampon as the PSA and soon come Odisika branches and so na Kenatata just senior Burama Munina Juma de Nechina Yesinkuya Yaria good moon sem papa ebesomo as the PSA and come Lumba Supana Brown ya transi say dia almost saw Yasena de Agudi moon semno and so ebesomo Yanshan come over as Shasia me patron weekendi Ghana Premier League Week 7 and Basu na Friday. Who join show live on Facebook, Capital D, Capital L, 106.9. When a audio-visual presentation, champion Kofitela Dama, or the images in a good no dear compo crane diaba. Friday games are out games back to Diana Stars, and I said Diana FC Traffic, Echi Dreams FC Bonne Kabak went to me until Saturday games back, and I Sempono, Saturday mum and Adriana. Friday no na Kwando out of Lions ono che Basake Holy Stars ebo ne kan poly and so ante Friday Saturday ana Duana Echi Dreams ebo ne bako me patro Sunday games a would pina to ja obe join show live on Facebook on say kan images ni na bi me patro haso folk any bibi any Gold Stars game no ndi 2-2 Mediama Echi Swedru All Blacks ebo ne kan bako ntimi ante Karela United any Bechem United me patro Karela Ishemienu Bechem ntimi ante Sanso na Samatters 1996 Echi Hoho United born academy no went to anti nations and so any 11 wonders game no me patron nations say we need by 3-2 and get sa game no be din komo and so e wachire young apostles and so any brekum Chelsea game no and so 1-1 when the latest results and patron week 7 no and also etimi tojo our Ghana Premier League nim nam kwa patron ko PM and so our table no so say ana ehun common so tia medium ready kan ekita 16 points after 7 games Adriana and so Tosumi kita 15 points after 7 games. House of Lions, 14 points. On also added that third position. Samatters 1996, ekita 13 position or 13 points. Added that fourth position. House of Folk, 13 points. On also fifth position. Patro bottom 3 say, and a home commentator Dreams FC. 4 points after 7 games season where Eneman Koyen Farmer Dreams 11 wonders 2 points after 7 games Sansana Basake Holy Stars on 2 points on no or outstanding game by Kwane Kotokobe Yefi away and then latest I didn't nama Ujumedi so na me no ka say a Nations FC and so ne Patromo head coach your friend say Kasim Mengolo Kansi and no assistant coach and Patron Idino and so the Johnson Smith me Patromo no ka say o ma jampani fone kwa ni nyina ne say o mo wane mbona nkoye Swani, Babia Nations Dano, and Kwankan Timpani4 report Amete, and say Major Penina, your friend say Kasim Mengolo Kansi and Johnson Smith, or Major Mokwaya, and on it latest ever. Now, after the gamer, House of Folk and so, and Bibiani Ghost Stars born, your triple Penia, your friend said Didi Dramani in it didn't come out. Yabusani said Gemno, or when you say, Anna Didi Dramani, and so Edijai. We need to improve on our. I think no, we definitely should have won the game. You know, hands down. First 15 minutes, we created some very decent opportunity chances, but I think still we need to improve on our decision making in the final third to pick out the right options at a very decisive moments. The first half was a Where and Komoka crowd Panina, your friend Masau Didi Dramani DJ after the game. Amane Bibiani Ghost Star Sebo and Yasa Tuasu Busano did this second for mu dominating Nemum Bibiani Ghost Stars for no take your more chances. Enti Anomutimi and your draws are giving him. I think no, we definitely should have won the game. You know, hands down. First 15 minutes, we created some very decent opportunity chances. But I think still we need to improve on our decision making in the final third to pick out the right options at a very decisive moments. The first half was a Where ya openina your friend Masau Didi Dramani Nampacho head of Nyankupoya Aduma week 8 on Boy Bisano said plan saying Anna Odiko game no masin the side no has to focus also on more improve you in all aspects of the game. So we need to make right decisions. Sometimes the decisions we make on and off the ball need to be improved, and there's a lot to still improve. We are a team in the development phases, and then we are progressive. I think that we need to improve so many.
Where your penina Jeffene Didi Dramani head coach Adema Accra Hasufo Kana Yaneni Din Komo na openina Jeffense Nanaya Amankwano head coach Adema Bibiani Go Stars on also Kakakra after the game Yenti Openia FN Nanaya Amamka. Yeah, I already told you that our boys are now picking very well, and we know we are going to do well in this game. So no wonder they did well. Okay. Where your head coach Adema Bibiani Go Stars Nana Jawa Mankwana Oten and Kano Yasa Twaso and any dim come now say has to folk team no Oma she team ni din Oma say has to folk say opponent in your counter and Pempino Oma ye weak and Tiano and Omu capitalize here Omu use his opportunities now Omu Timi Edina 2 goals now sa game. We know that second half we changed the strategy. And then we know we can break them when we get the ball. The counter break will be very well for us. And that is why we employ. We know that they are weak in countering, and then we just take our. Where Nana Jawa Mankwana Oten and Kano ahead of the game and Yankupo Adman next week Obebono or so no only changes beyond a setup in him. Can change. We're just going to prepare and we present a very good team, and then we just go forward. Coach. Yeah. No, nothing can change. We're just going to prepare and we present a very good team, and then we just go forward. Where your penina, your friend said, Nana Jawa Mankwana, Yatinenka Elhono. Now after the game, Yatriba Chitafobi, Anna Yanomudin Koma, Bibiani goes as a chita for Omudin Koma, Kayenti and Koma, Omudi Jayen. Born idea, said Sikono. This time, no, a 4-1, no, a kui kakrakra. As a coach, said that. First coach in the OCA, until I said, "Buy Abano." They say, "Nyamia do nyamidi chika krakra." They say, "Performance ne." The bumpire say, "Every coin ni every defense ni bi." Where chitafo ni bi ana Janomudin come also folks for no fans no so aka kakra yenti omo. Anu say the keeper dey enforce free no ba number 3 no. I don't know, ma. It's enough to be able to go start from. Come fast for on ball, no, the foul on mom, the shares are 2 goals. To said, keep an idea for so be any no. Where an come on, Kakati Tafon and Swedi Jaya, Yadinina, Emma, or Jumedian. So, Namino say, Menoka say, Yankupo Tuesday. The Black Queens of Ghana and Egypt for a ball return leg in way a year WAFCON qualifies. Me patro and Ubeto Jwa Morocco. Unim say Ubeka said last week Yatwa Egypt for no Echo Boma Cap Polymiansa. Na ahead of the game and Yami Aduma Tuesday Black Queens Ebetina and Campumpunima Tema Sports Stadium and Egypt for na Boname patro and Tiana Mete ahead of Sa game Beba Sono. Dear mate say girls no and I say mano Omonso try some boycott they can say training and proclaim Yami Aduma Tuesday gamer and also Beba Sono na girls na your madrin say omo game ni nyina say abane diomoka Obeka say Morocco afcon omukoye omukodi ade I can say 3rd position age bronze medal buy no e man din komo say abane tuomoka me no ka say ya na abane de e manika weno e figure ya can say $950,000. Not just a man, Yadomo Kappa, Antino, reporter now made to say, my boycott training, but a confirmation number. Openia, your friend say, Cat Adrian Simon Kaku, ono GFA president, Wakoshia Mano, on your Openia, your friend Anthony Baffo, ono Makodin, Koma make us say, a man so ultimate touchdown at Grass Sports Stadium, training no and so toja. Na, commodity debi ekoso, minyan tiasa. Minister for Sports and Recreation, Penny friend say Honorable Kofi Adams and girls Nishiano Kodin Komobi report Bana make action. Yes, Honorable Ekwakachi man say Massa, Omo game now, Omunko Nina say the iron is a FIFA ban Ghana just 2 years. Now 2 years next year, Besenya and Mafu Frana team Fufra on Betimia General represent Ghana. Way Anna Sema report eba when Koma Honorable Minister and Mani Kodia, but Minuka said Ajubrel. Now reporter eba say Honorable Minister Kodi San Koma me patron special assistant. Openia, your friend said Wanda Sichope, ono clear no. Was say Honorable Minister Entimi and Disan Common Honorable and Kabibiasa Yentie special assistant to Honorable Kofi Adams or Penia friends Wanda Sichope.
What yantua so yagusua ya pene no yansaka yade bema na wahundia ko empokra ene deba na Kumasi Asante Kotoko last weekend ana omoko with that mo komanim ekwaji sa anim guasia 5-1 na me patwa kwadana ye fense Albertamwa wandi team na chi amba Ghana ni nyina se club omonso edin de Ali Benghazi omo wa Libya omonso ense timi aka kwadana ye fense Albertamwa me patwa me no ka se reporter me seka ene se Albertamwa Osani contract no edema alalifo no me patro signing on fee room no eye $200,000 we eye physical cash akodana ye friend say Albert Tamwa waji aguni kotokuma me no kase akodano na taso the papa na salary Ghana hankwana chese player signing contractor ne salary crampo e mabonten reporter me tene say anase me gada ne akodano $20,000 Ana every month biano alali Benghazi edebema na weno de metini say second season akwara no betimi aginama dijuma enso de ma alali Benghazi no me patcho betimi atum na watimi akwaje $25,000 wey eye details eno so efi Albertamwa contract ni sensem yedi ni nyina ma yenjira nsem weso na yahome so na yentufa enkonkofo nkroso nkofa mana ne nkoma nemra Lumba in super natural mineral water. Get a grip. That's Lumba in super natural mineral water. Get a grip. That's super break. DL Power Sports. Valentino Lumba super dam dia too far. Flight number DR106 na konkrofon kroso yadi amana ni nkoma ni nyina so aba som odwuma dia iso dia me patcho makacho da ba join show no live on Facebook capital D capital L106.9 eya audio visual presentation champion Kofitela Dama unya images ni nyina bi so ho na wahu dia kwempokra ni dia ba yenhye nkomo bana se akwadana ye friend say Kevin De Bruyne me patcho be kai say weekend with Napoli and so any Inter Milan game no ended 3-1 in favor of Napoli na akwadano Sweetimi enya penalty converted and I said dear can say kama pa adema Napoli after penalty no akwadano entiamete and say Pekin knock me patcho 3 to 4 months akwadana ye first Kevin De Bruyne report about say ntimi ginam and so ndi juma informa Napoli way eye bad news and so free eba ye di nyina ma na oni mopanina and so ye first Igor Tudor ono eye head coach and so the man Juventus bobo ko report eba and say omo panino and so party ways ade can say ye jana ne modern bona nkwankan entintia metini se opanina ye fese Massimo Brambilla ono ana enamino kase no obakokofa Juventus team no me patwade kan se interim management ono behwe akire kopem se Juve enso ensa betimi aka proper head coach anase mpo no omo head coach we yantia ba medini nyina ma na Zinedine Zidane ono unim se Juve fo no akona so yo Zizu Asi ono onye ready so be coach team bia se nensanka French national team na ono onye ready se nsumpo no obetime awuram akofa team bia we ya reporter eba Zinedine Zidane mete se we decline ade kan se Juventus omusu dwumadie no opanina efese Roberto Mancini ono na meno kase ya no Juve for astartini ni din komo a enche bia ombetimi ni se dwuma no enso timi ade amana ya ne din komo Anaslot head coach enso ade ma Liverpool boboko no me pacho upon so penny odin to 4 consecutive games our English Premier League nim no reporter meeting say empanifo nyoma dwen say mpono mu jo pani we kwan obekai say against Crystal Palace odin to 2-1 against Chelsea born 2-1 Sanso na Manchester United omu born 2-1 over the weekend Brentford enso to aso ya adwuma no enso edi tiade kan say Liverpool 3-2 and tiamete and say Anaslot upon say results enkoye informa no me pacho our support pa enso won panifo aso ya me no kase ya ne de omunya omadwen so jane kwan enra pani kohwe e was Santiago Bernabeu masa El Clasico ni tojwa he ye kase game bienu a ene El Clasico no ye peo masa chese reactions ni for you no the rap tension was our game we no ese wani so catch na ya sportive video bi ube ka join show no live on Facebook when no Lamine Yamal ene Madrid players bi
ɛno deɛ ɛkyɛ ayo Ukraine ne sebi Russia war no kyɛ sɛ Lamine Yamal proud to El Clasico kodi nkɔmɔ sɛ Madrid for no ɔmo deɛ esuo na de bi ɔmo su ɔmo complaini na last season ɔkae sɛ ɔkɔ Banabao results ne ndi for no way ana kyɛ sɛ akɔda na yɛfrɛ Lamine Yamal Ebana Nazarawi nkɔmɔ POD yɛ ahead of the game a mepatwa no etodwa na massa on the field of play na Madrid boys no team say yes omania bre papa akɔda way massa omunya na omfa no nkyɛn na after the game ana akɔda na anaso penina yɛfrɛ sɛ Dani Kavaya bekai sɛ akɔda we obamu second half mepatwa after the game ɔne Lamine Yamal enso enya altercations kakra no baba yɛ akoda na friend said Dani Kavaya kache Lamine Yamal se ope kasa dodo football no enye kasa ope kasa dodo Lamine Yamal anya ne de ene me no kasa Lamine Yamal ko Instagram wako follow akoda na friend said Dani Kavaya wey openina your friend said De La Fuente wa juma ya pa enso o Spain national team nim esan said Dani Kavaya ono so di ni juma de ma Spanish national team no sanso na Lamine Yamal so di ni juma e de ma Spanish national team na koba ne se Lamine ni Dani Kavaya omo so nya bantai na hwa na ko affect ade kan se Spanish national team wey e ya report eba na obeka se 2024 me pacho Euro se tojwa no amobeka one famous game bia na England and Slovakia bo me pacho at that time not just at some point in time no na Slovakia LED by long go to nail Johnny show no live on Facebook ubeka Jude Bellingham ne tani ki go bia o share no eno ana nya equalizer na so de ma England national team no after show o share go no me ba ko ubeka say okoye celebration mi sabi champion Kofi Taylor yes so really image sin nyina ma sebi ordinance so ne be mama na chese owo so ne sa we no FIFA yana say UEFA force e tri amumra no enti omo fine akwara no 30,000 euros unim say no after El Clasico na koda we sa akoye sa jubilation ni biem e wo Barca fans nanim enti ametine say enhwehwemu pa enso e koso sa akoda we bubo na mbetimi afine no ana sempo no mbetimi abane no na say akoda we de sebi ne ba bi so de ni say also way Jude Bellingham ana yadin komani nyina ma na 72nd minute ana yeyi akwada na ye friend said Vinicius Junior Efrimu ha Vini drive brutal o say ye peja I'm changing board no man number 7 ibegu so number 11 ba ye say Vini pie free back no so na Rodrigo Goya say Messi akani bi no Vini ebusa no say coach is it me coach say Xabi Alonso say master issue come out afi obehwe akoda na dwa o se adentina de bia me ko na yimi frim masa enra openina friend Xabi Alonso Barca fans ne Dallas pa esan se ka Vini bo game ni hwe ya masa anka Barca betime di be 5-6 esan se game ni nyina na si Vini abeti so ntino yene ne be ya adwin se ne bufu ya na enkoma mete ene se akoda no nim se camera no sporting no se ora dressing room pacho o yusu F word no report eba ne se Madrid impani for ese omene akoda ne be kasa se wan change ne sa ne super we ya me pacho ne contract be and 2027 no omo mane mawi ya krombe jana kwan ama wafi Real Madrid bobo kwenwei eya report eba na me no kese ya de ade kan say International Federation of Professional Footballers weno eya 2025 FIFPro World 11 bueno professional footballers in kwaneto journalists bianca coach bianca we players in kwa na shortlist number ube Johnny show no live on Facebook so say kan yamu boso na yafa dwumade ni sia me patwa koda na ye fan say Donnarumma ono so kan Alisson Becker Thibaut Courtois Van Dijk Achraf Hakimi ono ye mema nyina genkwa akoda we ade oye no se de mema ni nyina enso afa lesson kase pa afri no Marquinhos so dia bam Saliba Trent Alexander-Arnold Paul Kubasi Pedri Jude Bellingham Cole Palmer Valverde Sansona Benya Brantebi so enso to say João Neves Kevin De Bruyne Luka Modric Lamine Yamal Ebana Nazarawi Ousmane Dembele Kylian Mbappe Lotin Leo Messi Cristiano Ronaldo Rafinha Mo Salah Gali ana afeno Ellen Braut Haaland way ane 26 men me patwa ya shortlist me no kase ya koto omosoaba ayi 11 ama omosoaba ya 2025 FIFPro World 11 tino on this note yamfa mefisema ya bobo ni nyina emfansina dwumadi nkan ne to asofa right meda se pa me wo fa se na sisi ano Abet Amwa ne contract ja wakwa sign no se Ghana han yedi agropa oh yes na Ghana de wo hwe ne monthly salary na 217,153 point bi guso what convert is here so wo fa de se me ye word
na me convent na me hwe bra kwa me afum ene momobo e wo Ghana ha ne kofitela no bra mobo Ghana de di agro ene ada mo footballers na wo Ghana ha sei no obi ji 2 point something aka kana waje 3 billion a month na isi ha nom na obi je your friend is saying me nkofo na omusi aka ma ada teams no ha no am say be je 600 series nyina oh nansi and omo de abase o fa de na ha no say dey dey go bibi kan ono kura na wife de asma ba beka na ye de asore so onima eh baby ari ko dey tie bia na wife say ade akwa me afum ye nie enti Ghana fo mu ntie ade akwa me afum ye na wife e de na ba uti we wu ni sika won sheda nwa ko homa papa bi wo be ye hu mobo enura wa ye palava sauce ana didi apema pesi ene palava sauce kuro no ene emo ene wade besi ho a na are fro ye we ya na nra ye di bia wo wura bra wo ho asenedi bra ho asenedi wusi hwe wo makọ homa obi ehu mobo aye yin so wo san ba keka ho nsam bra ho asenedi nyame nhira wo mu e makọ homa na nso so o san saduane mu Besmark over what eh meti ye we mo fa kwa me afum ne ho ka fo na de bre me ba we de me ne papa ne yaje was it eh yes if it na o ma kwa homa wo besem if it must be done it must be done we o kire down what do we say you dry no me yaketi ana sorry ne ko Colossians 3:23 na so kro obi do ho asem aba o he eni etie me ba obi do ho asem aba ne yen sore so yentie wo so de na mo de aba no ye sensan bra wo bonie ugu so wa adwene say usi amanfo nsi wa na da chi bia obenya so mfa so tie we ama wa no ehwe no school we ama wa no owura otaponche ehwe no mfrinsi amiensa ewura no be wie school na aponche no na siatre pa asam na makam Some mistake we da minya da we yes bra wo bo anu no na wadam ba ko na de bra mi say me wo ba me nkan kire o se dey na o yes wa kwa o mesha enso na aduane na wo pene peche wa na kire wo sa monsaron kwe kasi abon ye de asi na emusamufo na ya mes me benantwe se mu ede ema yen champion tailor Mr Frank Jerry de ekopie mu Facebook no so DJ Zigby echinchim efrenu from esom yen akan kan fo so ye mienu di ameje so no ye wofa Nhyiraba Kwadwo Sammy B mene Adjoa Agyei Sikapa yes so a DJ Zigby ene ba ode awuso dwumade no ene beto asom yen mu nyina monitia adehye